kolo Moravac. Osnovni obrazac kola je 2-1-1, to znači 2 desno, 1 levo, 1 desno. Imamo prvi i, drugi i, treći i, 4 i. Isto to ponovimo i u levu stranu, 2-1-1, 2 levo, 1 desno, 1 levo. Prvi i, drugi i, treći i, 4 i. Još jednom, u desnu stranu osnovni obrazac je 2-1-1. Prvi i, drugi i, treći i, četvrti i. Isto to ponovimo u levu stranu, 2-1-1, prvi i, drugi i, treći i, 4 i. Kada spojimo prvi i drugi deo koraka je prvi i, drugi i, treći i, četvrti i, peti i, šesti i, sedmi i, osmi i. Kada igramo kolo Moravac, imamo stav je na poluprstima i uvijek imamo blagi treptaj. Šta to znači? Prvi i, drugi i, treći i, 4 i, peti i, šesti i, sedmi i, osmi i. Poluprsti i uvijek imamo taj treptaj, treptaj, treptaj. Prvi i, drugi i, treći i, četvrti i, treptaj, treptaj, sedmi, osmi. Druga varijanta kola Moravac je sa izbačajem noge napred. Šta to znači? Imamo prvi i, drugi i, treći i, četvrti i, peti i, šesti i, sedmi i, osmi i. Sve vreme imamo poluprste i treptaj. Prvi naglašen, spremimo desnu nogu i prvi i, drugi ispred, treći ispred, četvrti ispred. Leva i, desna ispred, leva ispred, desna ispred. Spremimo desnu nogu i prvi i, drugi ispred, treći ispred, četvrti ispred. Leva i, desna ispred, leva ispred, desna ispred. 3 i... Komentarišite koje biste kolo naredno želeli i pretplatite se na naš kanal. Posetite naš sajt www.naučikolo.com od septembra 2024. godine za još ovakvih videa.